nibyo tariki 22 ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi na 2025 twongeye kugaruka imbere y'izi mikoro za Region Info aho tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri isaha nyuma y'amasaha makeya tuvuye kuri izi mikoro. Amakuru amaze gusokayo ni uruhuri cyangwa se ni menshi cyane, ariko mbere ya byose reka nkubwire yuko aya makuru aza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zitandukanye cyangwa se izi mfunyamfunya tugiye kuba mu by'ukuri twabagezaho. Kugeza kuri ubu ngubu ishyaka ribarizwamo umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi UDPS, iri shyaka ryamaze gushimangira ko riri mu mujyo umwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agashya kandi utigeze umenya nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo nuko burya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyaba cyaravuye mu mujyi wa Uvira ku bushake. Ese kaba ari agatego nk'uko abahanga babivuga cyangwa se ahubwo ni mu rwego rwo kurengera abaturage b'abasivile batuye muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko byatangajwe cyangwa se byavuzwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubwo yarari mu gihugu cya Uganda. Reka nkubwire ko atari byo byonyine gusa tugufitiye cyangwa se tuza kuba twagarukaho, ahubwo muri aya makuru tugufite n'andi makuru y'ingenzi cyane, aho ibitero by'umutwe wa 23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo biratuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari bamaze kuba banenga u Rwanda kurenga ku masezerano y'amahoro, bongera gushimangira ko mu by'ukuri akwiye kujyaho agahenge kandi u Rwanda rwaba ruri guhonyora mu by'ukuri aya masezerano yagiye ashyirwaho umukono. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko cyangwa se yemeje ko ashyigikiye mu by'ukuri ibikorwa bya Loni by'umwihariko inama ishinzwe umutekano muri uyu muryango yongeye kwemeza ko MONUSCO yakongererwa igihe kingana n'umwaka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihakorera ibikorwa byayo. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho n'ubundi, ariko kandi reka duhere kuri aya makuru y'amaze kuba yamenyekana ku cyo u Rwanda rwavuzweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari, ibikorwa by'umutwe wa 23. Turavayo tunyarukira muri Uganda ubwo turaba tureba uko byari byifashe mu nama rero yahuje mu by'ukuri abahagarariye ibihugu n'abakuru b'ibihugu. Reka duhere ku bijyanye na Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta ya Katari bafatwa nk'abahuza bakomeye mu makimbirane ari hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, kimwe n'ari hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Aba rero bakaba batangaje ko bakomeje gukurikiranira hafi umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo mutekano ukaba ukomeje kuzamba ngo bitewe n'imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ngo zishyigikiwe n'u Rwanda, bikajyana n'iyongera ry'ibibazo by'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi ngo byaganiriweho mu nama yabaye kuwa gatanu tariki 19 Ukuboza 2025 ihuza Mossad Fales Baluzi, umujyanama mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bibazo bya Afurika, ndetse na Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al Khalif, minisitiri wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Katari. Bombi banenze u Rwanda kurenga inshuro nyinshi ku masezerano n'inzira by'amahoro, banashimangira ubushake bwo gukorera hamwe hagamije kugera ku gahenge karambye ko ari byo by'ingenzi. Ni ukuvuga kugeza kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika Katari bemeje ugushyira hamwe kuzafasha impande zombi kugera ku musingi w'amahoro, ndetse bavuga ko ibyo bikwiye no kuba ku bagenerwa bikorwa. Mossad Fales Baluzi yanditse kuri X ko ibigize inama y'ingenzi baganiye ku bibazo bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko u Rwanda rukomeje kurenga ku masezerano y'amahoro, aho yavuze ko Amerika na Katari biyemeje gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere kugira ngo amasezerano aheruka ashyirwe mu bikorwa n'amasezerano ya Washington abe yashyirwa mu bikorwa, amahoro n'umutekano bisubizweho ndetse n'agahenge kubahirizwe. Banaganire kandi ngo ku bibazo by'umutekano muri Libya ndetse no mu karere ka Sahel, by'umwihariko muri Mali, bashimangira ko hakenewe ubufatanye buhamye bwo guhangana n'izo mbogamizi ndetse no gufasha abaturage bagizweho ingaruka
n'intambara. Ku rwego rwa diplomasi hari intambwe zatewe na Washington cyane nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda bashyize umukono ku masezerano ya Washington mu muhango wabereye imbere ya Perezida wa Amerika Donald Trump. Gusa inzira y'ibiganiro biyobowe na Qatar hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bivuga ko iracyagenda bigura intege cyangwa se buhoro buhoro kuva hasinywa amasezerano shingiro mu Gushyingo yari agamije gutegura ibiganiro byageza ku masezerano y'amahoro arambye. Nta musaruro rero ugaragara uraboneka kuri iyi kote ya Qatar, nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ibitangaza ngo iyi gahunda ni icyiciro gishya mu nzira y'amahoro yorohejwe mu by'ukuri na Doha, ikaba ikomoka ku itangazo ry'amahame ryasinywe ku itariki 19 Nyakanga, ariko ku butaka umutekano urarushaho kuzamba nubwo mu nyandiko hari intambwe ziri guterwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Goma, Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa cyangwa se umuhuzabikorwa wungirije wa 23 umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro AFC akaba n'umuyobozi wa 23, perezida wabo yatangaje ko intumwa za Kinshasa n'iza 23 ngo zizajya i Doha gukomeza ibiganiro, ariko ntiyatanze igihe. Ibi byose bibaye mu gihe umutwe wa 23 ushinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda watangaje ko wavuye mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Icyo cyatangajwe cyahise gihakanwa n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bifata nk'amayeri yo kuyobya amahanga ndetse no kugabanya igitutu mpuzamahanga, cyane cyane igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bw'u Rwanda Loni igaragaza nk'umufatanyabikorwa mukuru w'izo nyeshyamba. Kugeza kuri ubu rero mu gihugu cya Uganda hari amakuru ari guturukayo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Elias Fachibeto yatangaje ko kuva kw'ingabo za FARDC mu mujyi wa Uvira hari ababishidikanyijeho cyangwa se hari ababyitiranije. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi uri kuyobora manda ya kabiri ubwo igihugu gikomeje kuba mu bibazo, yatangaje ko kuva kw'ingabo za FARDC mu mujyi wa Uvira atari ukwemera gutsindwa cyangwa intege nke, ngo mu by'ukuri ahubwo ko ari icyemezo cya gisirikare cyafashwe hagamijwe kurinda abasivile. Aya rero akaba ari amagambo yatangajwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, yongera kwemeza ko bitakozwe ku bw'intege nke. Yabivuze rero kuri iki cyumweru ku munsi w'ejo mu ijambo yagejeje ku nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize icyo bita mekanizme y'akarere ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ibizwi nka ICGR. Perezida Tshisekedi yashinjije u Rwanda umutwe wa 23 ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo ngo kuba barishe ku mugaragaro amasezerano ya Washington. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Tshisekedi avuga ko kwigarurira Uvira byari igitero cyateguwe neza. Mu by'ukuri Perezida Felix Tshisekedi avuga ko habayeho kurenga ku masezerano ya Washington, ndetse ngo kandi iki kuba hari ikirenze kuba ari igitero cyateguwe neza ngo cyari n'igitero gikomeye kandi cyabaye kubwo kuba cyaragambiriwe, cyakozwe mu by'ukuri nyuma y'amasaha atarenze 48 nk'uko uyu mukuru w'igihugu abishimangira nyuma yo gusinya amasezerano yo ku itariki 4 Ukuboza, amasezerano ya Washington. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yagize ati mu kwemera amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere twemeye ibitambo bikomeye, ariko mu gihe kitarenze amasaha 48 umujyi wa Uvira wigaruwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'abarwanyi ba M23. Ibi ni byavuzwe na Felix Tshisekedi. Uyasobanuye ko icyo gitero kishe agahenge gihonyora amasezerano yasinywe, amasezerano y'umuryango w'abibumbye, ay'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'icyemezo cya Loni nimero 2773. Felix Tshisekedi asaba ko cyakongera gusuzumwa. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Elias Fachibeto yavuze ko FARDC igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze igikorwa cyo gusubira inyuma. Igikorwa cya gisirikare ariko ngo cyateguwe kubera ikoreshwa ry'intwaro zica, bigaragara ko ari intwaro zikomeye cyane zari zirimo drone zitwara ibiturika ndetse kandi na drone z'ubwiyahuzwi zizwi nka kamikazi, hagamijwe kwirinda ndetse ko abasivile bapfa ku bwinshi. Ngo igisirikare cya leta ya Kongo cyafashe umwanzuro w'uko FARDC
basubira inyuma. Yashimangiye ko icyo cyemezo kitari ugutererana igihugu cyangwa gutinya umwanzi, ngo byakozwe mu rwego rwo kuramira ubuzima bw'abaturage ibihumbi n'ibihumbi bari bari muri uyu mujyi bashoboraga kwicwa n'intwaro ndetse n'ibisasu n'ibitero by'ubwiyahuzi byari biri kugabwa n'inyeshyamba. Yifashishije raporo iheruka y'impuguke za Loni, uyu mukuru w'igihugu yavuze ko hari abasirikare b'u Rwanda barenga 7,000 bari bari ku butaka bwa Congo. Yongeraho ko inzego z'umutekano za Congo zagaragaje ko abandi basirikare barenga 3,000 binjiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mbere y'ibyabereye Uvira. Yagaragaje ko ibi byateje ingaruka zikomeye ku baturage, zirimo kwimurwa ku gahato mu byabo, gusenywa kw'ibikorwa remezo ndetse n'amazu n'ibindi bigiye bitandukanye bya rubanda, kubangamira serivisi z'ubuvuzi. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatangaje ko amasasu yageze no ku butaka bw'u Burundi, ibintu byashoboraga guteza intambara mu karere kose. Nk'uko Perezida Tshisekedi abivuga, ngo ibi bikorwa byashubije inyuma icyizere cyari cyashyizwe mu nzira zitandukanye z'amahoro zirimo iya Washington ndetse na Doha. Ku bijyanye n'itangazo ry'umutwe wa 23 rivuga ko izi nyeshyamba zavuye muri Uvira, uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo avuga ko ibivugwa bidahuye n'ukuri kw'ibibera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akemeza ko ibikorwa by'izi nyeshyamba bikirangwa muri ibi bice. Ni mu gihe kandi ibyo Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje byongeye guhagurutsa benshi, ariko kandi uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tukiri ku byo yatangaje nyuma y'icyitwa UNS United Nations Security Council gerutse guterana kuwa gatanu. Kuri ubu uyu mukuru w'igihugu yashimangiye ko imwe mu myanzuro yafatiwemo ari ingenzi kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ihaye umugisha. Ku muzo wa mbere, Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yashimiye ko inshingano nshya cyangwa se yashimiye ko MONUSCO yongerewe mu by'ukuri yongerewe icyo bita manda cyangwa se igihe igomba kumara hano muri iki gihugu, igihe kingana n'umwaka. Ibi umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi avuga ko ari ikimenyetso cy'ingenzi mu mikoranire ndetse n'uburyo bwa politike mu gukorana. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi uyu yatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitaye kwishyirwaho ry'inshingano nshya z'umuryango w'abibumbye, ishami rishinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyakozwe mu ijoro ku itariki 20 Ukuboza. Uyemeje ko inyandiko ishimangira ku kurengera abaturage kandi igashyigikira gahunda za diplomasi zikomeje. Kuri iki cyumweru ibyo bivuze mu nama y'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma y'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura amasezerano mpuzamahanga y'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGR yagenwe ku mutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye cyangwa se bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bwana Tshisekedi yagize ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yitaye kwishyirwaho ry'inshingano nshya MONUSCO mu ijoro rya tariki 20 Ukuboza nk'uko byakozwe. Izi nshingano zirongera kwemeza ko kurinda abasivile ari ikintu cy'ingenzi cyane, zikanashimangira ko bahagaze neza kandi bakora neza ibishoboka byose. Ibi akomeza yemeza ko ari ugukomeza kubungabunga mu by'ukuri uburyo bushya bushoboka bwose bwo guhagarika ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'iby'imitwe itwaje intwaro. Nk'uko uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abivuga, ngo iri ni itegeko rigomba gushyigikira mu buryo budashidikanywaho ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro 2773 ku masezerano ya Washington ku murongo wa Doha, kandi rigashimangira neza icyifuzo cy'uko ingabo z'u Rwanda ngo zaba zigomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze agira ati zigomba kuva ku butaka bwacu. Bwana Tshisekedi yanagaragaje ko ingingo zirebana na Kivu y'Amajyepfo ari nyinshi. Avuga ko ingingo zihari zijyanye na Kivu y'Amajyepfo ziteganya ko hagomba kubaho ibikorwa byihariye mu gihe bibaye ngombwa, no kongera guhagarika ibikorwa muri urwo rwego ari ikimenyetso cy'ingenzi ku buryo bwa politike. Amakuru avuga ko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo ku byo yatangaze yashakaga kwerekana ko kuba mu minsi yashize ibikorwa bya MONUSCO byarahagaritswe muri Kivu y'Amajyepfo ariko bikaba byongeye gusubukurwa bigahabwa igihe kingana n'umwaka byongera gukora, bigaragaza ikimenyetso cya politike nziza ndetse n'imikoranire myiza mu buryo bwa politike. Aya makuru avuga ko inama y'umutekano yongeye manda MONUSCO ingana n'umwaka wose,
aho byagombaga kuba ngombwa ko manda yabo irangire ku itariki 20 Ukuboza no 25, ariko bakaba barongereho ikindi gihe binyuze mu cyemezo cyatanzwe n'Ubufaransa kandi cyemejwe ku mugaragaro ku itariki 19 Ukuboza i New York. Iri vugurura ribaye mu gihe ingabo za Loni zari zatangiye kuva muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane nyuma y'imyaka irenga 20 bahagaragara, mu gihe umutekano wari muke mu burasirazuba bw'igihugu. Tunyarukiye ku yandi makuru yakomeje kugenda amenyekana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravuga ko umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi atari we mu by'ukuri wenyine uri kwirwanirira, ahubwo n'ababarizwa mu ishyaka rye bagaragaza ko bari mu mujyo umwe ndetse n'umurongo wo gukorana n'uyu mukuru w'igihugu. UDPS irashyigikira leta mu gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya n'amakuru nayo yamaze kuba yamenyekana kuri itariki ya 22 ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Nongera kwibutsa kandi none abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone ko aricyo cyari nako kanya kugira ngo mubikore. Abantu mutaranyarukira kandi muri group yacu WhatsApp urareba muri comment urebe tuba twagushiremo hanyuma uyikandeho. Ikindi kintu cy'ingenzi nuko ugomba gukomeza kugenda ubana natwe, aho kanda subscribe ugakora no kwazogera kugira ngo ujye ubona notification z'amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Ndabwira kandi abantu mwese mudukurikiranye ko mu by'ukuri tugiye gukomeza n'aya makuru tuyakomereze ku cyitwa UDPS, ihuriro ry'uturere twa Grand Equateur ndetse na Grand Oriental bafatanyije n'ishyaka UDPS bateguye inama ikomeye cyane. Muri inama bateguye baganira ibiganiro bikomeye cyane kuva ku itariki 20 kugeza tariki 21 uku kwezi k'Ukuboza cyangwa se kwezi kwa 12, nibwo aba Grand Equateur ndetse na Grand Oriental hamwe na UDPS bakoze ihuriro baganira ku buryo bukomeye cyane. Ihuriro ryo kungurana ibitekerezo ryari rigamije gutanga ibisubizo byakwifashishwa mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko raporo mu by'ukuri yakurikiye iri huriro ibivuga. Iyi furamu yamaze iminsi igera kuri 2 yahuje abayobozi b'ishyaka UDPS, abasirikare barenga 100 baganira ku ngamba enye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gushyira imbere mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke ubarizwa mu burasirazuba bw'igihugu. Izo ngamba zirimo inzira ya politike, izo ngamba zikabamo inzira ya diplomasi y'ubukungu ndetse n'uburyo bw'ingabo. Abitabiriye iyi forum bagarutse ku kamaro ko guhuza imbaraga z'abaturage, inzego za leta ndetse n'abafatanyabikorwa mu gushakira igihugu amahoro arambye nk'imwe mu nzira ishobora gutuma iki gihugu kibona amahoro. Uwateguye iki gikorwa Robert Mpumu yasabye abaturage b'Abanyekongo bose ko bagomba mu by'ukuri kwitanga no kugira uruhare rugaragara mu kubungabunga amahoro n'umutekano w'igihugu binyuze mu buryo bwo gutanga amakuru ndetse n'izindi nshingano zose zigombwa umuturage mu rwego rwo gukurikirana ndetse no kureba mu gucungira imibereho igihugu. Iyi raporo rero y'ibyavuye muri iyi nama igaragaza ko mu by'ukuri aba bizeye neza ko buri muturage wese wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumva neza kandi amaze gusobanukirwa ko agomba kuba mu by'ukuri yashyira imbaraga ze zose mu kubaka igihugu kurusha ibindi byose. Ibyo kandi ngo mu by'ukuri bikaba bigamije gushakira aka karere ka Afurika, aka karere ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo k'uburasirazuba mu by'ukuri ko kagomba kuba kabona amahoro. Amakuru rero akomeje kugenda amenyekana cyangwa se yakomeje kugenda ajya ahagaragara kugeza kuri ubu ngubu nk'uko bigaragara cyangwa se byakomeje kugenda bimenyekana. Reka dukomoze n'ubundi ku by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kuri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaba bigeze kuri uyu wa mbere kitaremera ko inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zaba zarigeze ziva mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru bigaragaza. Nk'uko itangazo ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ribivuga, ngo itsinda ry'inyeshyamba rito ryafashwe amashusho ryavuye mu mujyi wa Uvira rijya kwisha mu misozi hagati n'ibibaya birebire bya Uvira, mu gihe abandi bantu berekezaga mu misozi miremire ya Fizi bageragezaga kwifatanya na twirwanyo ndetse na Tabara. Babanye n'ukuri kubisobanura ko Uvira yaba itekanye. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zitangaza ko zagerageje kunyuraho aho zari zirereye zinyuze mu misozi zerekeza Fizi, bagashimangira ko ingendo zabo zemeza ko nta kwitandukanya kw'ingabo kwabayeho, no kuvuga kuva mu mujyi wa Uvira. Ibyo rero byatumye kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abayobozi
batangaza ko hakwiye imbaraga, ubushobozi ndetse n'ingufu mu gushaka igisubizo ku bibazo by'akarere ndetse binyuze mu guhagarika ibikorwa by'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zakomeje kugenda zitangaza ko zavuye muri uyu mujyi wa Uvira, ariko kandi bakemeza ko ibyo mu by'ukuri nubwo bivugwa n'abagize uyu mutwe wa M23 ko baba baravuye muri Uvira atari ukuri, ahubwo Felix Tshisekedi Tshilombo amwe makuru agezweho nuko agaragaza ko babashije kuva muri iki gice mu rwego rwo gutuma haramirwa ubuzima bw'abaturage. Andi makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri isa cyangwa se bimwe mu byakomeje kugenda bijya ahagaragara ni amakuru ajyanye n'ibiri kuba mu mujyi wa Goma. Kugeza kuri ubu ngubu ngira ngo nabyo mbigarukeho cyangwa se bibaganiririze babwire uko byifashe. Ubu amakuru yamaze kuba yamenyekana nuko mu gihe iminsi mikuru isoza umwaka yegereje mu mujyi wa Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru hari kugaragara mu by'ukuri ibibazo bidasanzwe bitewe nuko uwo mujyi ukomeje kuba mu maboko y'inyeshyamba nk'uko bivugwa. Abaturage bavuga ko iminsi mikuru mu gihe yegereje ibintu bitameze neza, ndetse bakagaragaza ko hari ubwoba yuko umutekano ushobora kugenda. Goma mu ituze ridasanzwe iminsi mikuru isoza umwaka, bikagaragara ko uyu mujyi uri mu gicu cy'intambara n'ubukene. Mu gihe iminsi mikuru isoza umwaka yegereje, umujyi wa Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ngo urimo kugaragaramo ibibazo bitandukanye cyane n'ibyishimo byari bisanzwe biranga iki gice. Iri tuze ngo ntirishingiye ku mutekano cyangwa ku byishimo, ahubwo rishingiye ku bwoba, ubukene n'ihungabana byatewe n'intambara n'ihagarara ry'ubukungu. Uyu mujyi ngo umaze igihe uri mu maboko y'inyeshyamba, ibintu byagize ingaruka zikomeye mu mibereho y'abaturage. Abenshi bavuga ko kwizihiza iminsi mikuru muri ibi bihe ari inzozi zidashoboka. Umuturage wo muri Goma akaba yaratangaje amakuru agira ati uretse ubuzima bw'abantu batwakiye nta butegetsi bwa leta buhari, twizihiza dute iminsi mikuru mu gihe tutazi ejo hazaza? Amabanki ngo arafunze, ubukungu bwarahagaze. Ikibazo cy'ubukungu ni kimwe mu bituma iminsi mikuru ngo itatanga isura isanzwe. Hashize amezi agera kuri 11 amabanki afunze, ngo bituma abaturage batabasha kubona imishahara n'ubwizigame bwabo. Ibi byatumye amafaranga aba make cyane mu mujyi, bigira ingaruka ku bucuruzi n'imibereho rusange. Ababyeyi benshi bavuga ko batagishoboye no kugura ibiribwa bihagije, kereka imyambaro y'iminsi mikuru y'abana. Ngo umwe yagize ati uyu munsi kujyana umwana ku isoko ni ikibazo, ibihe turimo ntibyoroheye imiryango. Ku masoko yo muri Goma ngo nk'uko isoko yo kuri Birere ibigaragaza, ngo abacuruzi baragaragaza impungenge nubwo ibiciro by'ibiribwa byinshi byagabanutse, ngo ibicuruzwa ntibigurwa. Imifuka y'umuceri yaragumye cyangwa se yagumye mu masoko, amavuta n'ibindi biribwa ntibigenda. Umucuruzi agira ati turibaza niba koko imiryango ikirya, ibiciro byaragabanutse ariko nta baguzi. Mu by'ukuri kugeza uyu munsi ati bigaragara ko nta mwuka w'iminsi mikuru hari, bigaragaza ubukungu ko butifashe neza cyangwa se buhagaze nabi, aho bigaragara ko agahinda mu by'ukuri ari kose. Abacuruzi bagaragaza ko bakurikije situation babona mu bijyanye n'ubucuruzi byagabanutse cyane ku masoko yo muri Goma nk'uko abaturage babivuga. Nubwo ibi byose bigaragaza umwijima, hari ikimenyetso gito cy'ukwihangana kw'abaturage. Kugabanuka kw'ibiciro by'ibintu bimwe na bimwe by'ibanze byorohereza abaturage ho gato, nubwo bidahagije gukuraho ibibazo by'igitutu ngo baba bahanganye nabyo. Abasesenguzi bemeza ko kugeza uyu munsi Goma iri mu bitari byishimo, ahubwo ari iby'ubuzima buhagaze, riterwa n'umutekano muke, kubura ubuyobozi bwa leta ndetse n'ingaruka z'ubukungu. Ibi byose rero mu by'ukuri bikaba ngo ari ikibazo kigoye abaturage.